Hashwa bagi bor jong ki artli ki sarkar ka Meghalaya bat Assam kin sedang pat ya ke jingwat benia halur uput usam lengba ka wat ka baar ban penbet ya uput usam beti kena ya ka baan sedang no action. Na kaliang ki nongelam ke Joint Action Committee Border of Meghalaya Jakbom kilishim khia bani kendu ya baro ki nongelam snong jongathan block 2 kam tam ki snong ki bedan marsenda bat ka Assam ha ke distrik Ribhoi. Ya kini ke jingi kendu lang bat ki bor nongelam snong kathan block 2 lapan long ha kamadan jong kisnong maulas nai ha ka bana kaliang ka kenhun jak bom lalam kemat uba Erwin Sutenga kumu chairman lembat kiwe kinong yelam ha ka balawan bani dan langru uba Charles Margaru MDC ke Mauhati constituency kinong yelam jong ki kenhun seng balang bakentup ya ke UHM HANM KSU MYF bat kiwe Lasakiru bahagane ke jingyalang banyatai sani halor ke jinglong trai ya ke kendo ke siap syua bagi ar sarkar ken sedang manwat benya ayu pudusam hagathan blok 2. Lawan bani sim bentalang do kinong ngelam joki khat prat ligi snong jong negathan kibala peni lagi jong kinong rem ke jingang nuot bar ke jinglong trai ya la ke kendo ke siap. La ban kedau bahakawat ke beningkong ki artli ke sarkar jela ka Meghalaya bat Assam lengba ki Regional Committee on Boundary Settlement kladak ban rai bat banesoy ke soskular bane penbet balashim ban penbet puat hakawat ke beningkong ke bladep esoy ru ya ke soskular hakmat menteri korbari ke sarkar preng Amit Shah. Bat hadian kan ne kiladon shibun ki jing persya halor ke rai ban penhap iki snong bat ki jaka syaka Assam. Hagi babun ki benta beladep banjurep dagi ni ki Regional Committee. Haga bagi nong ilam snong bagi patbat nong snong kim shim leso hun satya. Haga ni ke jingelang patba hadian ke jingetai sani ke bapura. Halor ki mat jong put usam uba Erwin Sutenga u chairman ke Jakbom ulapan pau bola shim ke wei kesur ban pensawas ke sarkar MDA. Bagi patba hi kim pediang ke rai lengba ke soskular ke beladep rai bat dia soy. Dagi arngut ki menteri rangba ke jela Assam bat Meghalaya kamat Amit Shah. Haga ba buntli jaka jong ke Meghalaya kila syakan tup no Assam. Haga ba lapan pauru bana kaliang kani ke Joint Action Committee bat kinong ngelam snong ke blok 2 da lele kinom ai ke jinget reilang. Suaban sedang ya ke jingjurep bani penbet haga de wat ke baar. Uba Erwin Sutenga ulapan pauru ya ke jing sokya ke bajur halor ke jing bamburam jong kinom ikmat ke Regional Committee ya ki sakhi belasai de kinong ngelam hima kiraj bat kinong ngelam snong. Kibala pensisa ke jinglong trai ke kendo siap ha ke jingjurep ke beladep akawat ke benengkong. Ha ke bawat ikarai ban kentup ki babun ki snong sya Assam ru la syurai klem das ngap ya ke surjung patba. Kumta na kaliang kani ke Joint Action Committee kam kwa bakum kani ke jabiang ha ke jingjurep ha kani ke wat ke baar. Karai ke benengkong kalong ba la kentat ya ke MOU jongkin rio teligi jaka beladep ra. Kabaar kalong ba kalasim ya karai ru ba mbet ban le ya kani ke second phase lamda ki penbet chwai ka te MOU ko bakilai ba. Namar balai kawai ngakwa ban ong do basai mo clearly ba ki jaka ka baki ong ki bante ki de ki jaka jongki kimakasi mdon jingkali su kumwe lam kumta balai ka kantin kasi states kadang don ko ka schedule 1 ka describe ka babatai ya ka Assam ya ka jela Assam ka baar kalong ba ngilado total ya kani area la kerni ka block 2 ngido mduna block 1 block 2 mduna ka 1000 square kilometer mdai tang ini khatra mdai tang kita kilai pundre to lada ngihap anya penbek ai baka tu notification ka calculate pa sampu ka cispa sabu kendai ka cispa sabu kras cispa sabu kendai cispa sampu penduk no ikatu ai kin wan no swagi ni jaka sini hang tang sampai pada keno ka jaka ki badon sisai kasi joni bagi sa ki kasi ki jaya joni ketu kan sa pi joni ke Batam ai baka sarkar Assam baka sarkar India kan siwe kabar kalong ba yakini ki jaka ki badon sini kumbaka UHM baro sikata ka pani kani ka di bandon ka free land registration ki pa so namar balai ba kum makalong mata ki issues ki balar permit ka ka jinga so ka ki MOU ki balong ki ba ta jor hadu kata ya ka ni ka jai pendri ba ya ka kari kasi ba ya ka stick so te pen kendiat mo ngan su pen pi kendiat kani ka sarkar MDA mana kani kami sekumulai uhap no udom lahap. Denam dene udom lahap udi lahap
sa so embot we ta ka sa stang kama sa stang ka jingma Lindain MDA ta ka ski ulay penhap na yaw ni udi tak hap udo ta sa so embot we to embot der money making machinations kiba kijinya plan politics ya plan you ban ya you money making pada sepengkala business ba ya ka senjar kada pada administrative failure in all fronts tementa sa MA danger in English simple danger